Independentista sareak bere bigarren konferentzia egingo dau martxoaren 15ean Donostian, independentziarako urrats sendoak emateko garaia Lemapean. Argi dago Euskal Independentismoa garai berrietan sartu dela. Alde batetik, nazioartean ematen ari den olatu independentistagatik, eta beste alde batetik, bertan ere, eskema zaharrak gaindituz ematen ari den bilakaeragaitik. El independentismo vasco se encuentra inmerso en una nueva coyuntura. Por una parte está la oleada independentista que se ha abierto en Europa. Y por otra nos encontramos en una nueva coyuntura dentro de nuestro país. Nos encontramos ante nuevas oportunidades y así es percibido por la mayoría de la sociedad vasca. Independentista sareak azken hilabeteotan hausnarketa eztabaida sakon bat egin du bere sarekideen artean. Eta hor aztertu ditugu aurrera begirako gakoak. Horietariko bat da sujetoaren kontua. Abertzaletasunetik haratago doan independentismo bat sortzea, sujeto berri bat sortzea. Abertzale sentitzen ez diren sektore horiek nola erakarri independentismora. Apostu handi baten aurrean gaude. Nola egin abertzaletasunetik independentismora doan jauzia. Para el independentismo es totalmente necesario atraer a su seno a sectores que no se sienten abertzales. Debemos dar el salto del abertzalismo al independentismo. Aurrera begiratzen duen independentismo moderno bat eraiki behar dugu. 21. mendeko independentismoa. Gure ustez, aurrera begira, independentismoak bi eginkizun zehatz ditu. Alde batetik, independentzian aldeko gehiengoak osatu, gehiengoak metatu, eta gehiengo zabal hori ondo planteatutako estrategia baten baitan aktibatu. Euskal Herrian dauden sentimentu aniztasun guztietara zabaldu behar dugu gure independentismoa. Independentismoak sentimentu eta arrazoi partikular guztien gainetik Euskal Herri osoari begira garatu behar du bere diskurtsoa. Vamos a plantear un independentismo moderno que mira hacia adelante, mira hacia el futuro. Dentro de las labores que se plantea la red independentista está la creación de una nueva mayoría a favor del independentismo y de colocar a esa mayoría en las claves correctas para conseguir la independencia de Euskal Herria. Independentistak sarea ez da independentismo osoa. Gu badakigu, zorionez, independentismoa hori baino zabalagoa dela. Jende multzo independentista askoz zabalagoa dela. Baina sarea indartu ala, mugimendu independentista osoa indartzen ari gara. El movimiento independentista, por suerte, es mucho más amplio que la red independentista. Pero fortaleciendo la red independentista, fortalecemos el independentismo. El día 15 de marzo, todos y todas las independentistas tenemos la posibilidad de participar en el debate de la red independentista. Hemos planteado una conferencia nacional abierta y participativa, para que todo el que esté interesado pueda acudir a ella. Independentista sentitzen den pertsona oro dago gure konferentziara gonbidatuta. Konferentzia guztiz
parte hartzaile eta zabala antolatu dugu. Eta bertan nahiko genuke guztien iritziak, independentista guztion iritziak entzutea. Denon artean txosten hau osatu, txosten hau onartu, eta txosten hau bihurtuko dugu aurrera begirako gure lan tresna.